Tusome kitabu cha Waamuzi. Katika kitabu cha Waamuzi ibice 11 sura ya 11 tunaanza Waheburayo igice cha 2. Tutamaliza katika Waebrania sura ya 1. 11 na 12 mu bacamanza 11 na 12 katika kitabu cha Waamuzi. Biblia iravuze ngo nuko Yefuta atuma intumwa umwami w'Abamoni kumubaza ati turapfa iki? Ariko ijambo nashakaga riri ku 11 n'umurongo wa mbere. Biblia yavuze ngo nuko Yefuta w'Galeyadi yari umunyembaraga w'intwari kandi yari umwana wa Maraya, kandi Galeyadi niwe bamuzaranye. Biblia ijambo ry'Imana yavuze ko 11 guheraho 11 na mstari wa kwanza. Msomaji hapo yavuze ngo mu Banyegeleyadi hari umugabo w'intwari witwaga Yefute. hari umugabo w'intwari witwaga Yefute. Uwo Galeyadi yamuzaranye n'indaya. Uwo Galeyadi yamuzaranye n'indaya. Ubundi Galeyadi yari afite abahungu yabyaranye n'umugore we usanzwe. Yari afite abahungu yabyaranye n'umugore wiwe usanzwe. Iriya ni ibivuze neza. Biblia hiyo imetafsiri vizuri. Abaheburayo igice cha 1 Waebrania sura ya 1 na mstari wa 1. Biblia yavuze ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Icyo gihe ni kera. Kabiri havuze ngo haravuze ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'Umwana wayo, uwo yashiriweho kuba kubiki umuragwa wa byose. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye alimfanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni ngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Amen. Dushimira Imana tuhaye guterana muri iri teraniro. Tashukuru Mungu kutupa nafasi hii. Icya kabiri ikabiduhaye umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, na tumepewa nafasi ya kuongea neno la Mungu. Ikindi turashimira umunsi mwiza Imana iduhaye. Tutashukuru kwa siku nzuri tumepewa na Mungu. Ni umunsi w'agaciro, siku ya thamani. Uyu munsi niwo Yesu yazutseho. Yesu alifufuka siku hii. Uyu munsi kandi niwe munsi w'isabato ya Yesu Kristo, atari ya Mose n'amategeko. Na ilikuwa siku ya sabato ya Yesu, sio ya Musa. Turabishimira Imana kuko duterana. Tashukuru Mungu kwa kukusanyika siku ya leo. Amazina nitwa Munyamahoro Dieudonné. Naitwa hivyo. Sengera mu itorero rya Elohimu Uganda na Kivara. Anashiriki kwa kanisa la Elohimu na Kivara Uganda. Yesu abafarisayo bigeze kumubaza ijambo. Farisayo walimuuliza neno, baramubwira ngo tubwire mwigisha. Tuambie mwalimu, tuambie. Waambia hivyo. Uliza. Baravuga ngo ubutware n'ubushobozi uzugira bwo gukora ibi bitangaza n'ibimenyetso byemeza Abayuda wakuye. Walimuuliza uwezo na nguvu ambao unafanya maajabu na miujiza ya kuwakubalisha Wayahudi umetoa wapi wewe? Yesu amenya ikibazo basize kuko cyari mu mutima, babaza ijambo ari umutego. Yesu alijua swali lililobaki kama mtego ambao hawakuuliza, wamebaki nayo moyoni. Arababwira ngo ntarabasubiza ndababaza nanje. Aliwaambia wacha kwanza niwaulize kabla niwajibu. Kandi bari bateranye bose departement zose zikora mu idini rya Judaism.
Na Judaism, dini yote ilikuwa imekusanyika. Harimo abanditsi n'abafarisayo, Palikuwa Mafarisayo na waandishi, abasadukayo n'abaherode, na Wasadukayo na kutoka katika nyumba ya Herode, amazelote n'abafarisayo. Wazeloti na Wafarisayo. Nawe arababwira ngo mbese kubatiza kwa Yohana kwavuye ku bantu cyangwa kwavuye ku Mana? Aliwauliza swali pia, ubatizo wa Yohana ulitoka kwa wanadamu ama ulitoka kwa Mungu? Bakora kanama kihutirwa ko kwiga icyo basubiza Yesu. Wakafanya kashauri ka dharura kakusema huyu mtu tutamjibu namna gani? Ako kanama kavugamwe amagambo abiri. Ongezi ya dharura ilisema maneno mawili. Cha mbere baravuga ngo nituvuga ko kubatiza kwa Yohana kwavuye mu ijuru, Wakasema tukisema ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni, aratubwira ngo se kubera iki tutamwizeye? tutatuambia kwa nini hatujaamini ubatizo wake na kumwamini? Barizeye ibyo Yohana yakoraga kandi babizi ko byavuye mu ijuru. Na hawakuamini mambo ya Yohana na walikuwa wanajua ametoka mbinguni. Barasubira abandi b'ibitekerezo mu Bafarisayo baravuga ngo nituvuga ko kwavuye ku bantu. Wengine wakasema tukisema imetoka kwa wanadamu, abantu nabo baraduseka, watu watatuchekelea, none tumubwire ngo ntitubizi. tutakwenda kumwambia hatujui sisi. Baramuhindukirana babwira Yesu ngo ntitubizi. Wakamwambia Yesu hatujui. Nawe arababwira, Na yeye akawaambia ngo simbabwiraho ububasha n'ubushobozi bwo gukora ibitangaza muri mwe bwavuye. Na akasema sitawaambia uwezo na nguvu za kufanya miujiza ndani yenu imetoka wapi. Arababwira ngo ariko mutekereza muti. Lakini aliwauliza, je, mnafikiria namna gani? Iyo mutekereje ni gute muza mubitekereza? Yeye mfikiri mnafikiriaje? Hari umugabo wari ufite abana babiri. Alikuwa mwanaume alikuwa na watoto wawili. Abwira umwana we ngo ja guhingira uruzabibu. Akamwambia mwanae mmoja, nenda ukalime ukapalilie zabibu. Uwa mbere aravuga ngo ndanze. Mwingine alisema siendi. Wa kwanza alisema siendi. Abwira uwa kabiri ngo ja guhingira uruzabibu. Wa pili akaambiwa hivyo. Aravuga ngo ndagenda, arangize ntiyagenda. Akasema nitaenda, lakini hakuenda. Uwemeye Yule ambaye alikubali arareka, hakuenda. Uwanze Yule alisema siendi, aratekereza aravuga ati ibyo aribyo byose ibyo data yambwiye waje kuruhingira. akafikiria kwenda. Arababwira ngo ninde wakoze cyose ashaka. Akawauliza, nani alifanya mapenzi ya baba yake? Aliwauliza swali hiyo. Ninde wabikoze? Nuwanze ariko aragenda. Yule alikataa, lakini alifanya. Uko musubije niko nabo basubije. Walijibu hivyo pia. Arangize Yesu arababwira ngo ndababwira ukuri. Nawaambieni ukweli. Ndababwira ukuri. Nawaambieni ukweli. Yemwe Bafarisayo, yemwe mwandyarya, yemwe Basadukayo, yemwe Bazelote n'abanditsi, ukuri ko bamaraya bazobatanga kwinjira mu bwami bw'ijuru. Hivyo ndivyo malaya watu watangulia kuingia katika ufalme wa mbingu. Kubera kuko umunsi bazumva ijwi ryanje bakize, Sababu wakisikia sauti yangu na kuamini, bazinjira mu bwami bw'Imana. wataingia katika ufalme wa mbingu. Bwana asifiwe sana. Ariko Lakini dufite ikibazo mu itorero. tuna shida kubwa kwa kanisa. Cy'abantu bemeye ko bahamagawe ntibakora iby'umuhamagaro w'Imana. Watu walikubali wameitwa, lakini hawafanye mambo ya mwito. Abantu bemera ko bakijijwe bakawambara nk'umwenda wo ku cyumweru. Watu wamekubali kama wameokoka, wanavaa kama vazi la Jumapili. Abo bagira ibibara, Wana vile ambazo zinawazidi. bagira uko bateye na kriteri. Kuna vile wanakaa na vile wanazihirishwa. Abo Hao Yuda yavuze ibyaha. Yuda alisema mambo yao. Aravuga ngo n'abanzi b'umusaraba. Alisema ni watesi wa msalaba. N'abanzi b'umusaraba. Watesi wa msalaba. Bakeresheje amaraso ya Yesu. Hawakujua thamani ya damu ya Yesu. Aravuga ko imana zabo ni. Alisema miungu zao ni tumbo zao. Ahubwo bazabiratana ibiteye isoni. Anataka mambo yanayoaibisha. Aho yarabanditse mu gitabo cya Timoteyo Paulo aliandika katika Timotheo wa pili. Aravuga ngo bene abo bagabo, Anasema watu kama na hao ngo bazabomboka mu ngo z'abagore badafite imitima. Wanatoka na kuingia katika nyumba za wanawake ambao hawana imani ama hana mioyo. Icyo nicyo kizakibara.
Hiyo ndio inawazirisha bomoka mungo zingirwa abagore sina abagore. Ibi jambo ry'Imana izivuga ngo ningirwa abagore. Biblia nyingine inasema ni watu wanajiita hawa wanajiita wanawake sio wanawake. Bashiriweho kugusha itorero rigashi. Waliwekelewa kuangusha kanisa. Niyo mpamvu maana niyo uhagaze mu muhamagaro w'Imana, ukisimama katika mwito wa Mungu, ukora ibinyuranye n'ivyabena, fanya mambo tofauti na hao. Niki kiba mu muhamagaro w'Imana? Ni nini hasa inakuwa katika mwito wa Mungu? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Iyo umuntu ari mu muhamagaro w'Imana, mtu akiwa katika mwito wa Mungu, Mungu anamfanyisha mambo ya ushujaa. Biblia ivuga gute muri iki gitabo cha Amosi? Inasema namna gani hata kitabu cha Amosi? Iki gitabo cy'abacamanza hiki cha Amosi gitandukanye kure n'igitabo cha Yosuwa. Ni tofauti na kitabu cha Yoshua. Igitabo cha Yosuwa, kitabu cha Yoshua nicho gitabo gihananura ivy'Imana yavuganye n'abantu. Ni kitabu ambacho inatofautisha mambo Mungu aliongea na wanadamu. Kubera kuko sababu Imana yagendanye n'abantu uhereye umunsi yabarenyuka mu gitabo cha Yosuwa. Mungu alitembea na wanadamu kuanzia kwa uumbaji mpaka kitabu cha Yoshua. Ageze mu gitabo cha Yosuwa, katika kitabu cha Yoshua cyari kimeze gute? Ilikuwaje? Cyari igitabo cyo guhabwa umurage. Ni kitabu cha kupewa urithi. Cyari igitabo cyo kwinjira mu masezerano na kuingia katika ahadi. Cyari igitabo cyo kwinjira mu guhabwa igihugu na kupewa nchi. Cyari igitabo cy'izishimo ku bwoko bwa Israeli. Ilikuwa kitabu cha furaha katika taifa la Israeli. Kwinjira mu gihugu Mose yabagendanye. Ni kitabu cha ardhi ya agano ya Israeli. Aho umwanditsi Mose yagiye kwinjira mu gihugu, hali Musa aliingia kwa nchi, alikaribia kuingia kwa nchi, akafanya miaka 40 akashindwa. Ni siku moja Yoshua aravuga ngo mukore amahamba. Yoshua alisema mjiwekelee mambo ya njiani, tunataka kuvuka Yordani. Bageze imbere, walipofika mbele batsinda kuri Ayi, walishinda vita vya Ayi, batsinda Yeriko, wakishinda Yeriko, batsinda Abayebusi n'Abafilisti, na Wayebusi na Wafilisti, batsinda Abaheti, wakawashinda Waheti. Amoko yose basanze muri kwa zote walikutana nazo njiani, wanaonyesha kuko cyari kitabu wakashinda, sababu ilikuwa kitabu cha heshima cha furaha. Biblia inavuga, Biblia inasemaje? Imana iganira na Yoshua. Mungu akaongea na Yoshua. Yoshua abwira ubwoko bwa Israeli. Yoshua aliwaambia wana wa Israeli, tekereza ko ari bibi gukora. Ayambia kuona ni mabaya kumtumikia Mungu vibaya. Basi mchague yule ambaye mtatumikia. Kama ni miungu za huko ngambo ya Yordani. Ama miungu ya Waamori wale nchi hii. Akisema mimi na nyumba yangu tuzakorera Uwitumikia Mungu. Akaweka kiapo. Akasema neno moja. Israeli tandukana n'ubushake bw'Imana. Israeli katengana na utukufu wa Mungu. Kitabu chayo tusomye cy'abacamanza. Kufika katika kitabu hiki cha Waamuzi, kitabu cha maganya, ni kitabu cha manunguniko. Kitabu cy'umubabaro, ni kitabu cha mateso. Kitabu cyo kunyagwa, ni kitabu cha kupokonywa. Banyazwe karindwi, walipokonywa mara 7. Barangiza kunyagwa karindwi. Na kabla ya hivyo, banyagwa namo karindwi. Na katika taifa 7, kunyagwa namo karindwi. Kabla ya kupokonywa, gucungurwa karindwi. Waliokolewa tena mara 7. Abacamanza bari katika manabii ama zile 7. Yes. Biblia inavuga ngo bageze ku bucamanza uyu tuvuye gusoma. Wakifika hapa tumesoma Goliathi alikuwa amemzaa kwa Manaya. Goliathi alikuwa amemzaa na Manaya. Goliathi alikuwa na watoto wake wa bibi na bibi wake wa ndoa. Lakini Yefta alizaliwa kwa Manaya. Mungu alipomtazama Yefta, akaona mwito wa Mungu ndani yake. Wale walioitwa na Mungu wanafanyishwa mambo ya sawa. Paulo aliandika, alisema mtu akijitakasa akijitengeneza na mambo yasiyofaa, atakuwa chombo cha kutumia mambo ya sawa
mwenyewe. Abo ni banyefuta. Hao ni wakina Yefta. Bwana sifiwe sana. Amen. Bo gukoreshwa ibyicubahiro. Kufanyishwa mambo ya samani. Bo gukoreshwa ibikomeye cyane. Mambo yenye nguvu. Bo gukoreshwa iby'umurimo. Mambo ya kazi. Niyo mpamvu. Amana. Uyu munsi tubabazwa n'abantu. Siku za sasa tunateswa na watu. Bitavye amagaro y'imiryango. Wamekubali miito ya familia zao. Bitavye imihamagaro y'imiryango. Wameitika miito za familia zao. Wengine bitavye imihamagaro y'udukaratasi. Wameitika karatasi, miito ya karatasi. Sababu wamekuwa na sauti nyingi. Ariko ntarigera hamagarwa n'Imana. Lakini hajaitwa na Mungu. Abandi nabo. Wengine nao batowe nuko bamaze kugira abasponsa nk'abantu batatu bamusapoti. Wameteuliwa sababu wana sponsors. Abo nibo bari bakora umurimo w'Imana kuri none. Pia wanafanya kazi kwa sasa. Biblia yavuze, Biblia imesema okera zamani za kale Imana yavuganaga n'abantu. Mungu aliongea na kera kose zamani za kale Imana yavugana n'abantu. Mungu aliongea na wanadamu. Walikuwa manabii. Bwana sifiwe sana. Abo hao umwuka w'Imana wabahangaga. Roho wa Mungu ulikuja siku moja ama ulikuwa ukikuja kigafa. Ulikuwa ukikuja kigafa. Bagiye gukora Imana wakati tu wa kufanya kazi. Bwana sifiwe sana. Ndio ntangu Samsoni umwuka w'Imana yamuhangaga ariko ntabwo yarigera yuzuye umwuka w'Imana. Roho wa Mungu ulikuja mara kwa mara tu lakini hakuwa amejazwa roho. Samsoni umwuka w'Imana wamuhangaga. Roho wa Mungu ulikuja ukimtia mara kwa mara. Lakini hakujawa Roho Mtakatifu. Niyo mpamvu maana bamubaje amakuru avuye mu mujyi w'Itinimu. Aliulizwa taarifa kutoka Tinimu. Ndio amakuru muri yo kariti. Nakwambia taarifa za huko. Aravuga ngo nabonye umwana w'umukobwa. Alisema nimeona msichana. Eti munyumvise. Subiramo. Zamuri cyubahiro cy'Imana. Hano utukufu. Amen. Baramubajije. Aliuliza Samsoni. Yari yazinduka Itinimu. Alikuwa amejitembelea Timuna. Abagabo n'abagore baramubaza ngo muzee. Aliuliza Samsoni. Na yaho wasanze Timuna. Habari za Timuna. Aravuga ngo icyo yabonye ngo yabonye umukobwa. Alisema mimi niliona msichana. Kandi karite yari umukobwa. Na sio peke yake msichana. Yari imo n'abagabo yari imo. Palikuwa na wanaume na watu wengine tu kadhalika. Kaenda mvuyeho. Roho wa Mungu hakuwa juu yake. Abona kama. Aliona kama wanadamu. Nuko basaba. Hivyo wanaona wanadamu. Kukano nibo wana materaniro ko barabona abagore. Hawaone ibada, wanaona wanawake tu. Kubera ko ntahamagaro w'Imana. Sababu hawana mwito wa Mungu. Umuhamagaro Biblia itubwira. Nini mwito ambao unasema na Biblia? Kuri ako kantu. Tukiongea mambo haya tu. Umuhamagaro mwito ikintu cha mbere. Neno la kwanza Ni ijwi ry'Imana. ni sauti ya Mungu. Ni ijwi ry'ibanga. Ni sauti ya siri. Ni ijwi ryo mu mutima. Ni sauti ya moyoni. Wahamagawe wewe. Ambao inasikiwa na yule aliyeitwa. Ariko bantu benshi cyangwa ari wewe. Inaweza kuwa kwa umati ama peke yake. Imana yahamagaye Samuel. Wakati Mungu alimwita Samueli, alisikia sauti na Eli hakusikia. Imana yahamagaye Paulo. Wakati Mungu sauti ilisikika kwa Paulo, alikuja kigafla na mwanga mwingi lakini hakusikia sauti. Haleluya. Imana yahamagaye. Yule aliitwa na Mungu. Usitutwara akakora ibikomeye. Anajaza ya mambo ya heshima na ushujaa. Yefutare mu mutwe. Yes. Yefutare mu mutwe w'abagwa. Yefta akaunda kundi la wapiganaji. Alisema tutapigana pamoja na hawa. Bwana sifiwe sana. Amen. Kadusonse. Bichaka wewe. Neno lingine, umuntu ufite umuhamagaro w'Imana. Yule ambao anamwita wa Mungu, azanye kujwi ry'Imana. Anasikia sauti ya Mungu. Kuna wazee wakuu. Bali ukuvuga ngo Imana ngo ndikivuga. Wanasema siku hizi Mungu haongei. Ngo yengeze kuvuga muri 70. Alisema katika mwaka wa 70 Mungu aliongea. Lakini yafutse muri 70 atamumva. Alizaliwa katika mwaka wa 70 hasikii sauti. Sanze muri 2015. Sababu tuko katika mwaka huu. Yaje kufunza ibyo abandi bashobora. Akitaka kuyazima yale ambayo watu wamewezeshwa nayo. Anasema kwa mwaka huu tuliomba. Ndicho kingi Imana ngo yegeze kuvuga ngo tukayibona. Na Mungu aliongea. Nguriro wegeze Imana ukangwa abantu ngo bakandika. Moto ulishuka, watu wanaandika maneno. Ngo wegeze afata makara ngo bakandika. Na wengine walichukua makaza moto na kuandika nazo. Abo bazabagirwa no kurwanya igisirimba cyane. Hao wanaonyesha na kupigana mambo ya kisasa.
Utawajulia kwa mambo kama hayo. Hapo na tukuvuka mimezi. Hiyo uzima unaweza kwa nyikisirimba. Kwa nini unapiganisha mambo ya sasa? Kisirimba ikiwa una familia. Hiyo mambo ya kisirimba ikiwa katika shauri za familia, ikiwa una mayakarwase katika parokia wa kuwanije ku buyobozi. Wanasema wamepiganisha kwa uongozi kivuga. Akiongea jambo lolote, keneze kusikia umutima ni jona zalicho. Ni sauti tu ya moyoni ndio nasikia. Uzora bona hiyo to watu zina mazabi gwanya cha. Utawajua wakati wa kuchezea Mungu wanapiganisha mambo hayo. Wanakemea. Kule na Mungu na Mzanzi. Na sisi tu wamekataa. Kuna abandi bakipuma. Na kuna wengine wanapenda. Na kuna masaba yaki. Ni masala, si masala. Kwa watu zina nguvu. Wakichezea Mungu hivyo. Ni muzamure haleluya Bwana sifiwe sana ya naona sana Tubazereze chavu Bwana chumvise muze chavuze tako chavuze muze pamvu Unajua kwa nini? Bena abo bagwange Watu kama na hao bazaba gwange chimana wasigaranye chaba kuliye wanapiganisha kile ulichobaki cha Mungu ambao umeondoka ndani yao. Hacho chavu Sika kusema jambo lolote. Bwana asifiwe. Zamuri chumaro chima Biblia moja Petro Ndio ngejegira sozi Tauzu soza gukatatangi Mutagomba gusoza kuko yatangi. Yes. Amen. Amen. Petro na Yohana ngo bamaze kwakira imbaraga za Pentecoste. Walipopokea nguvu za Pentecoste. Petro yari yakoze amakosa 5 mu rufu rwa Yesu. Katika kifo cha Yesu Petro alifanya makosa zaidi ya 5. Reka mvuge ikosa rimwe yakoze mu makosa 5. Moja katika makosa hayo ngo Yesu muro w'abanzi ba Yesu. Alikuja kuota moto ya watesi wa Yesu. Pita sana. Saa kenda ziba. Ilipokuwa saa 9 Petro ngo Yesu muro w'abanzi ba Yesu. alienda katika moto waliokonga hapo. Najya bose barinze ko buca bakabamba Yesu. Wale ambao wamesubiri Yesu amsulubishe. Leo yarabaye Gethsemane baro. Baridi ilikuja Gethsemane wakaenda kukonga moto. Paulo alikuja pamoja na wao. Petro na wazako. Petro pia akaja. Kwa abagore babo tumuro w'abanyabyaha. Kuna wanawake ambao wanaota moto kwenye dhambi kuri Pentecoste. Katika Pentecoste. Atukuze milele. Yesu Kristo karaza wabandi. Yesu hapo karibu. Ngo yasanzikire mapire ngo gisi. Alikutana na kiwete katika kanisa. Kila mtumbira ngo kuko cyari gisanzwe gisabiriza. Kama kawaida alimkazia macho. Ngo baravuga ngo icyo dufite nico tubaheye. Alisema kile tunacho tutawapa. Kile tunacho ndio tutawapa. Ni sina ya Yesu. Katika jina la Yesu. Ngo kila mtu. Ngo chini cha kutembea katika kanisa na kucheza. Msengero ngo hihana abantu 3,000 watu zaidi ya 3,000 wakatubu. Baravuga ngo Petro na atange discours. Walisema Petro apewe nafasi. Baravuga ngo mihane. Alisema mtubuni. Ngo imisi yayo ibone kwizivuye ku mwami. Ni siku zenu zikuje kuendelea. Icyakabiri. Walikuwa turi muhamagaro w'Imana. Tutambo katika Imana iracavuga. Sauti ya Mungu. Ibintu bitanu biza bigaragaza ko Imana yavuze ariko we tubimenye. Mambo yanazilisha Mungu amesema, wewe Una unarujua muhamagaro w'Imana isivuga ariko ibintu bitanu biza bigaragara biza bituma Imana ivuga ngo ndimumve. kuna mambo machafu watu
kimwe gusa Wanasema na kugira ndangize ikintu cya mbere. Neno la kwanza Nuko batakigira ijambo ry'Imana. hawana neno la Mungu ndani yao. Biblia yavuze ngo kera Imana yavuganaga na Biblia inasema zamani Mungu aliongea na mababu zetu Tugiye mu bahanuzi. kupitia manabii. Bari kumwe ngizivugana na tuciye mu ijambo. Lakini sasa ni kupitia neno la Mungu. Ni mukuru ijambo ry'Imana.